Local fans celebrated the Durand Cup with palpable enthusiasm, expressing their excitement across social media, public gatherings and through passionate involvement in every match. For many in Shillong, the tournament represented more than just football. It was a validation of the city's rich football heritage and its growing influence on the national stage. Fans voiced that the hosting of the Durand Cup in Shillong affirmed the region's status as a football hub and marked a significant step towards attracting more national and international tournaments to the city. The event's impact was particularly significant for the region's young footballers who found inspiration in witnessing top-tier football up close. The tournament invigorated the local football scene, with numerous aspiring players attending the matches, absorbing the charged atmosphere and dreaming of competing in such prestigious events in the future. The successful organization of this large-scale event in Shillong was a testament to the hard work and dedication of those involved. Keren kumpulan kalau teni hingga skor ban biang iti ceka ai tiket dari kalau gumni kumut kala tak gini paiba nomor hadu arbaci kin pelai ke tiket kumut ka tak paiba ban la shim ni kupor juki ha bede bagane ngas kupat ke sukar ba lada hagat next game lada jaba ke Durand Cup kan pilih ke final hani Shillong di kalau dia berpelai tiket na dulu step nang bag pigba kinam kita ikut juga nang ba borok bawan sim tiket kinam look buat juga borok sisi kan ability ban job ba pigba kia support nang ka Tangdon naka group stage, quarter final, but entam nam taga mundi ketika semifinal, persia ega northeast, tai. Aduh punya mestap tu, kubuje, dia dan bol bagi beriuru. Hei, lejang kasih yang tu yang mandam ta, entar rumpu ni kata rumpu ada tiketnya. Sekarang kita mendekram, dari kebasar itu Shillong Club ni berpeluang. Berkenan hana CBA semangat nanti baik ka dengan mendekram Iwan di sini langsung. Tai. Kita Shillong lejong full sport Shillong lejong. Di Goro tadi di Kemen bikin jam Shillong lejong ni kan dengan butar. Sampai final lagi. As the highly anticipated semi-final match approaches, football fans in Shillong have been undeterred by heavy rain, forming long queues for tickets across the city today. Multiple locations, including golf links, Police Bazaar and the IGP Point, have seen large crowds of eager supporters, both young and old, some even enduring hunger to secure their spot at the match. Reports from Golf Links Shillong mentioned that a woman fainted while waiting in the lengthy line, highlighting the challenges faced by many in their quest for tickets. Frustration among fans has also grown, with some blaming the government for the ticket shortage, despite assurances from the Minister of Sports and Youth Affairs that tickets would be available across all districts in the state. The Darbar Shillong of Golf Links was compelled to intervene today during the ticket sales as tensions nearly escalated into chaos at the counters located next to the Shillong Golf Club. Kaji kiling ibu, kita punya dekat Durand Cup, but kita badai kita sencari kejelah, saya kerja ke tiket yang tak ke Durand Cup, bukan bang udah tak aja ke pasti ke Trium, terus lain bawa aja kita bilang, tang si aja, kayak gini, ibu di belak deh, kenapa? Kerana aja ke pasar pada berapa? Ada ibu di belak,
keran saya ngeteruk ada sudah terjat turun kap. Besok saya jangan kau lagi triat. Keluar ke pasai, kada pemula pemain tiket naik pulang ke bol. Sekolah mohon mampang ini supporter teh habis nilayang ngadu menekan kan lengok ini kan ba boleh ka pendunai tiket habangi nilayang lain ngadu mene mesti prabo je kan du jingkarban ini kan kamtam ro ngiwan na jengai du nampai Nay piwan. namran kajing le juga kajing keren jong minister kalong ke papla namar ba ikan ya ke pemihap bangin yuk tiket haman lagi distrik kata ka bom ngimla ban pedang ya kata bat ngiru ngim sunat ngikum gi supporter ngim sunat ya kajing keren lapla ya kan Kamdan ka Kamtare bikin bu sa ngilawat baru saudang saba nginwan sadeng nadu mestak ngilawat ya kata ka kontar ba kin ay ya kata tiket handai ngim yuk lagi gue nakaliang astong kofling yang bang ilai ya kan ka jika di tiket ada ke port ke jembun breu te ni nakaliang astong ilai ilai song atau kan ngut ki member ilai bilang menyerap ya kinong nyai kan ka jika di tiket te ni nakaliang astong ong fi ke port ba kasong kam mentai apa jadi ke tiket be ba kami kum kan ke jia hura ke jia kredit tiket ke jia lihat we ban se ban mi ban penbai mi kono ke jing yang mensam le ke jia dia show edat kan dia cakap ni tidak tahu ketungan kita teru kibala kelon mah mak kecil yat tempat jadi di pajba mah belum berjejai kalian ke jia cheat tiket kan pajba akan dia mentah kasih kalau tu mesti boleh lawan kalau jitip jangan ketungan dia ba pun ke hanan prabu je pajba lawan pang ni di gina kalian kasih nomor wilayah pun di begini poilang ini pej nama kan nungdan kanu ke jia puri hurane kanu ke jia gede mo tenre kan banang poi ke porpat ini nung dia ke tiket tempat dia ke por ke babiang di arbitration ni di nata kada poi baru ke por lang bun lang slay upload kani ke area ini borkai adu 10 adu sampai keleng kala slay lot ikali gede tayo ini nak liang senong gimban se ban mi ban yarap ya gini nong penyak ya gini organizer tentang ni badi tiket nama nila ban penbait bang nang ba kanum ja kanum ke susi ada senong gini kan ke porte ikala bet mar bade gila de ban kren pai ba bar gila long ge bajai asgap te ya kublai pai ba ru nomor ikongo mo ke ba nomor senong kala kren nang ba yo ekonomi ka jigas tenang mah pre kam kata kalau kumni te nomor ba kejimbun beri plat te ngiru na lengas nong imla asu nomor ban ayo ban penyan mo nomor tip su beri ban ne kira walut tah ne te kalau kumni te ngasai ka lengas dobas nong yang pakat ASEAN udah ban ai cakabiang ne nai asu ru nomor hapek hap organize ba ya komiti ji kana di inbon lagi condition mo nama penundan kecil. The ICFA University Meghalaya admission open 2024. The university offers program courses in the schools of management, humanities, social sciences, and science and technologies for both undergraduate and postgraduate programs, UG and PG programs. Full-time campus programs offered under the undergraduate programs are BBA, BCA, BCom, BTTM, BA, Economics, Political Science, English and Education. For PG programs are MBA, MCom, MTTM, MCA, MA, Political Science, English and Education, MA Khasi, MSW and MA Music.
For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Powerville near Shillong Law College, Dhangati, Meghalaya. Phone number 0364 222 0057 94851 58603 700 505 7728 8794 250646.